What the fuck? No, 6 hodín ráno vyrážame na Matičné námestie. Tam o 7 štartujeme, takže sa ideme zaregistrovať a ideme na tú. Sekund do štartu, 20 seconds until start. Sekúnd. To odpočítané za chvíľočku. 3, 2, 1, štart! Držíme palce, good luck. Enjoy the race. Užite si preteky, vidíme sa na občerstvovačkách a v cieli. Rosia sa mi okuliare totálne. A je neskutočné blato. Ale jeba na to, ideme ďalej. Osemnácty kilometr. Čo ti jebe? Toto je čo kurva? Nejaký 24. kilometr. Idem dál. Trošku nám tu prší, ale nevadí, ideme ďalej. ...36 km in. Uvidíme, kam to dotiahneme. 40 km, to pič. Maratón za mnou, idem dál. No, kurva, akože čo má byť toto? ...50 km za mnou, 55 predo mnou, už teraz nie je cesty späť, ale ne, si myslím, že normálne tomu fakt dávam šancu, nie že fakt dávam šancu, teraz už to musím dokončiť, hej, takže neskutočné plus giere na prstoch, zo spodu na chodidle. To som v živote nevidel. Som nevedel, že to také je možné. Ale ideme ďalej. Máme tu tmu. Sme na nejakom 66. kilometri.
je koľko? 3/4 na 7 či 7 hodín, alebo tak. No. A nič, ideme ďalej. Galaxy with an exact precise point. There's a diffused area there, and every 7 years, Kilometr asi 69, či jak tuším. Boha, spadnuté pičoviny. Ja. and I think that possibly one of the importances of monitoring because you can't really that wouldn't have some kind of a effect on our attitude towards our vulnerability in the 82. kilometr. Maybe there's something Ale bigger trošku we need to be podcastík. paying attention to here rather Ten than dal. Na jakom sme zas? Na 90. kilometri, ne? Pravdivosť na tvojho výroku je jeden. Fuj. Nič, idem dal. Taká popiči polievka. Čo si sa zdolal? Vyšla, no. Someone didn't just develop that and just like, here you go, fucking made a computer. Like, it was clearly like, yeah, a long Asi history of 100 kilometrov za nami. stuff in Približne. ancient Greece, and then could well have been the ancient Greeks, but also they could Ideme be like, ďalej. well, where did you come- Za chvíľu to where's the končí. history of this technology? Ivo, tebe je. Kokot. Čo si kokot? 105 kilometrov? Či budeš choď predo mňa. Pred teba mám niečo si Hej, kokot. ty máš viac natrenovaný, čiže Ale čo ti si jebeš? to viac zaslúžiš. Ale ty si zaslúžil, čo si kokot. Alebo naraz. Čiže ideme šprinty dokonca. Poď.